chibai ule voin hi jun ni kwa sanghni le somni pakhat ni lai ni ania nimin le voina Myanmar ram chunga thil thlang langsar zolte hlo thlir le ila ama sain tahan le a chevel hi lo thlir lok ila nimin jun ni riat sanghni le somni pakhat khan kalimio huam chunga covid-19 mi somthum pasari test na a mi somni pathum an positive a mi pathum an thi a William ngal anni kalimio huam chunga hian tahan le a chevela a hluar deuh nia hriat ani bika rambuai awanga hmundang atanga hote in kharkhip mai lova an tei chu thin wanga hriat ani mas bua hi omve thin ma se khabedoma an mangjok emoti tur ani a kusil faingun tura in hrian non tir apoimo thu hriat ani tahan bazar vela mas bua lova tei hoi an la tam nia hriat ania tunlaya phei chuan tahana ni tin deuh tho mithian omti thei ania mithi chung tele avuite covid laka an film khurtok lo nia soi ani mas bua chiang manglo le safe hand sanitizer mangmanglo an tam thu hriat ani bok tahan atanga marlam let panchang bazar chu covid awangin jun ni sari sangni le somni pakhat thotan ni atang khan khartan ania engchen nge an khar don ti hriat alani ri lo let panchong methodist office po tunkar jun ni sari atanga ni som pakhat sangni le somni pakhat chung khar ani bok kongkam ai chopdor le dortam taka du alu chu thailo nan dai dan na siam an nuala akho chung boruak chu alapa ngai ti thai ania zana po chuti waka har sanna aom lo thu hriat ani kalimiawa ni khata mi somni z covid shikai mu ani thu volunteer ten an soi ani tol chung tlom ngai pol volunteer pakhat chuan call centera nanna in kai chhong zale somnga an oma antan room big siam sak ani angin oxygen po an momo chuan pek an nia athen chuan an in man choka he centeraron in entir mi somnga zinga mi somni covid shikai an ni ti mu ani ti in a soi tundin huna covid shikai tamna ber mun chu kalimio kho chunga omte an nia damlo po an tam hle ani health and sport department kai shoina angin shikai mu chu quarantine center ani som da in mani in lama hotir le thin ani thu hriat ani volunteer pakhat chuan then khat chu andam lo nu chorkar khatvela chau kan hne na anron kala chumi huna chuan sikmu ani to lo health ministry department lam kai shoina angin ni som kan da san nu chuan midang akai thei to lo ti hriat ania shikai tirin sokle chuapa mu thai ania chuti hun lai tak chuan midang akai dar thai ani ni som pakhat ani to chuan ko chunga lut thla in shikai zia po alan tir to lova midang po akai thei to lo awangin damlo chu hotir an ni ti in asoi bok ani tundin huna chuan kalimio kho chunga thalai lamin in enkol na center te chu thokhawin tlongai an chu aranga har sanna po an tok reng bok ni in tual chung volunteer pakhat chuan heti hian asoya tundin huna chuan na tho har sa khom mai doctor lam an in dai lova kho chunga tlomngai pol thalai lamin an kut ken ringot awangin a boi thak khom mai rimse thailo te po quarantine center a kan omtir thailo ina asana in khung turin kan ko mudringot mai ani ati chuti rualin covid-19 shikai mi tamjok ta na momo oxygen chu khochung mi ten an tho khoma damlo enkol na konga chuan har san atam hle ni in tual chung mi ta chuan an soibok ani rengun kho pui chung san chang khet san tu thingpui dora voin chun dar so pani le mini somli panga vel khan bom apuaka mi pani an hliam nei in khetet media chuan atar lang ani changkan na bula bom apuak nei in an soya mithen khat chuan in thirna a an ti boka atir chuan gas cylinder apuak emo kan ti a anuwa chuan bom ti kan hria tuna chuan thingpui dor andang chat to a an en fia bok mi pahni an hliama apuak ring khop mai ti in tual chung mi pakhat chuan asoi ani khet san tu thingpui dor nei tu chu military council sipai te report pathin tu le USDP member de in an soibok ani anti-terrorism law manga mantok AA chief in commander unaw pa le afarnu tenu pa telin mi som chu military council chuan vo in zun ni kwa hian achua zalen ta ti western news chuan atar lang ani heng mi som te khes hi zun ni ni khan ti top ani thu ko ta puan ani a ma se chuminia chua mai lovin kol le report ani nuwa zun ni kwa hian chu ani ta ani chuak jinga pakhat chuan kan vain kan ron chuaka khes ti to pa chua kan ni dar som pahni le mini somli panga khan kan chuak ti in western news ashil ani anjinga mi pariat chu kumsang ni le som pakwa july ni som khan AA Arakan army tanpui tu te ti apu in singapore sarkarin amana myanmar lama thon ho in rangun airport aman an nia chuti rualin airport lamaron muak tu an pui fanau te po an man hal vek ani
tun din huna chuan AA hian alang apawin military council bailen na anei san lova Arakan state a phei chuan anin kap to lova Arakan mipui chunga rorel tumin ma ala chhozel ani sipeilam tan po KNU KIA le ethnic arm group dangte alo dolaya AA nena in ma chon ngai lova in biak rem theina kong dap chu timak mo a anla nei ria chuti rualin nakin loka chuan anin kar bo ruak chu alphut theirang ani ti po an hailo dun bok ani June ni khat atanga military council chuan primary school chu Hongtanin Chin State ta school no pang sangli chuangin school an kaile ni in Chin State education director chuan asoi ani kan state pumpuya school kalchu mi sangli zanga somsari pathum an ni a school admission ti chu sing chuang an tlinga ma se hetiza chau an kai ani chuan za a somthum pathum vel an ni admission ron ti zong zong anun kal le lawa kai tak tak chu hetiza chau hi an ni Chin State Township tina school kaiza chu hakha a somsari pariat falama zali somsari pali tedima sangkhat zanga somriat pahni matupia somsari pahni le paletwu a sangni zathum somruk pasari annia mindat kan palet thantang le tonjang township lama chuan school kai an omlo ti hriat ani Chin State ta nikum lama zirna a chuan zirlaino pangbel khomin nuai khat vel an oma military council huna zirna in hon ani chuan singkhat sang thum somthum pahni velin admission an tia chungzinga sangli zanga somsari pathum vel chawin sikul an kal ani township pakua omna Chin State ta zirna in hon thaina township chu pangachi a oma sipai do dala CDM alut zirti tu te an tama wangin zirna in chu hon thaivek ani lo ti in Chin State deputy education director chuan asoi ani Sikul then khata chuan CDM lut zirtir tu an tama wangin hon thai anelo then khat entirnan ha kha chuan ye kong le sipai zirtir na inte koptirin zir thainan kan siam sak ani Chin State pumpuya sarkar school sangkha zanga somparuk a oma zirtir tu sangkua zaruk somruk pasari omma se CDM an telhlom awangin zirtir tu sangli zani somthum pasari vel chu choltir anni Mandalay kho pui huam chunga silai man nia thuthang Mandalay khuwa Patengchi Township Mia Chauka Monastery Buddhist pui thiam biak in bula nimin Juniriat Khan police pakhat ka hlum ani thu social media lama thedar ania chuti rualin chumi khuwa USU a ral thom man ani ti thuthang omzui bok ani ma se USU khobi pakhat chuan keinin engma kan thelo sarkar le police te vaivak chu mutur an omreng ti in asoya hetiang za ral thom man ani thu hi hrechiang tu an la omlo ani nimin lama in kana chuan police pakhat chu ahmuna ka hlum ngal ani a pakhat jok chu damdo in thlen pui hnuwa athi ani police pani te bike chuang lai chu nunglam atangin tu ti hriat loten motorin an suwa an kap zui ani chumi hnuwa aral thuam thanem tak sipailamin manzui angin social media tarlan ani a ma se akhomi te po in an thachiang tlat lo ani in kana mun Patengchi Township a chuan nun phungpa ngai takin mipui an la khosavek ti hriat ani bok military council sipai zathum chuang chu Tandawnchi Township Yado khu a zankhat an riaka chumi hnuwa Sian State Chimlam sanai pare khuwa zankhat an riale hnu voindar somvel khan Kaya State khopui luai kolam panin an kalmeka amasa in sipai somni panga vel chuan na motor chu luai kolama tirmasak ania ahnuwa voin chonu dar khatvel khan sipai zathum vel chu ke akaltirin chak khaile ral thuam phur motor pariatin azui bok ani chutia sipai te khopon lama an kallai chuan Telenor phone line chu ti topvek ani thu hriat ani Myanmar court chuan Aung San Suu Kyi thu boy chu karle atangin angai tu atandon ti lawyer chuan asoi February ni khata civil sarkar paithak ani atang khan Myanmar ram chunga lungoi lo natlan tirin civil disobedient movement kalpui chunjom zel alani a monitoring group chuan sipaite kuttuarin norhoi hodjinga mi zariat velin nunna an chan to ti asoi Suu Kyi hi sipaiten manin an hreng meka man ani hnuwa hian thu boy enga mozat siam sak ani to heng zinga hian nikuma in thlan pui nei lai khan coronavirus kai hroina dan bo chiale phalna nei lova waki toki kol ruwa pu na po atel ani zuni sompali atanga thu boy ngei tona hian thurhedu te po ko ani don ti Suu Kyi lawyer mimin so chuan asoi thotan ni khan Suu Kyi le a lawyer hi anin mu ani hei hi sipaiten house arrest a Suu Kyi an hren hnuwa a lawyer te ne na mai chana anin mu tum hni na ani
su chi lawyer chuan sipai lam hian thu buai ngei tua hun hi ason hlat zel awangin inbiak po har sat thu asoi heti lai hian Myanmar sipai te chuan kumsang ni la somni in thlan puya diklo taka cheya pu in su chi party National League of Democracy chu thia saka avo bok ani Red Cross in mi puite chomdol na thok Myanmar Red Cross chuan COVID-19 shileng awang le sipai ro relna dulo na lantir awanga tual chung buaina thleng mek awangin mi sangtel chu chomdol ngain an ommek ti soin hengmi te hian chomdol na an thok mek ani ramchung mun sangsanga mi nuai ni singthum sang rukvel chu re thei takin an ommeka hengmi te hian eile in turba ka sumatan pui an ngai hle ani ti in nimina an thu chua chuan atar lang ani Myanmar Red Cross Society Secretary General Dr. Thinzo So chuan shileng wanga mitam takin eile barlama har sanna an to lain tual chung boina thleng le chuan an har sanna hi abel chani in asoi an ramin har sanna ato meka volunteer mi sang ni chuang first aid healthcare le ambulance service a midang te tana in pe in an thok meka heti lai hian volunteer zinga then khat chuan sipai te baina po an tuar telephone ni in asoi sipai sarkar na dulo awanga CDM alut sipai mi zariat chuang om niarin ani Military Council kunhnuaya sipai tangten khatten sipai sarkar na an dulo awanga CDM aluta sipai hi mi zariat an chuang to ni in tanmaro thunai tu hlun pakhat chuan asoi battalion chung atanga tlan chuak du le kongjong mek te hi ni khata mi somnga le somrukvel an om nia hriat ania hengzinga hian major chinpo an tel thu sipai mun atanga tlan chuak turte tanpui thin tu captain Linthet Aung chuan asoi ani kumsomni pakomi captain Linthet Aung hi Sian State ni chuana lam Mainpin Township District Triangle Military Headquarter obna hnuai chimia in tayin zanga somni pariata battalion commander ni in March sangni le somni pakhat thla khan sipai mun atanga tlan chuakin CDM alut ani then khatte chu munral monna hmuna ral thuam keng tenen in po tonin ral rel dan te zirtirin atul tul an thoka midang ve thung ero chu social media lam atang le atul dan azirin anin puibom thu captain Linthet Aung chuan Myanmar Now ashil ani CDM alut sipai mi zariat chuang zinga somsari panga te hi NUG le PDF tenen tho ho tum an nia ral thuam nei lo te po in ral thuam keng te thlopin ma an lak ton thu asoi ni na nei tan mado sipai atanga tlan chuak sipai mi zavel te hi Air Force Navy le Corps atanga CDM alut an du tho thu Captain Linthet Aung chuan asoi ani hetia tlan chuak an tlemna chan po hi ran matonga an da hloma nupui fanau tenen an ni nuai awangin duangin thil akal tluang thaime ulo chuba ka thil omzia in shilton chungchanga thudon an nei mumal lo awangin tlan chuak hi an tlem thu Captain Linthet Aung chuan asoi CDM alut sipai tlan chuak mi zaria zinga anupui fanaute latang khang hi chung ko somli le somnga vel nia hriat ania heng chung kwata hi mun then khata khung khomin an vodeu che tlan chua ve an hlo awangin an veng uluk hle ani thu asoi bok ani heng chung kwata hi apon lama an chung tenen an la in be pop theilawa engtin nge an oma tanpui tu an nei box si lo anupui fanaute an be pop thei box si lo ti in Captain Linthet Aung chuan asoi sipai mun atanga CDM alut tlan chuak ta hi kumsom ni atanga kumsom thum panga mi te an ni hloma athen chu major kai phachin ni in reng sang lam an ommang lo ni hriat ani anni ho tlan chuak tur chuan hun adai rei mai theya an chhuat theina turin kong chi sang sang defection thlengin malak mek ania anon chuak thei ani po in Captain Chinbak anni arin lo thu Captain Linthet Aung chuan asoi ani March ni sari sanghni le somni pakhata sipai atanga CDM aluta buthet ni bala chuan sipai in sarkar na anpong lak nu hian ramchung din mun aniam dora thangthar thalai te tan thina hlim kor ruama min hnuk luta kanun phung achatial tial ti hi mitin hriat ani thu Chin State Tedim Base Battalion zani somruk pakwa ho tu kumsomni palimi buthet ni bala chuan asoi Military Council ta chuan zalen taka kongzo te chu darin dan lovin an man chiama du an lak sakin an lu khunga hetiang nun phung hi tanmaro kalmang sim ani lo thu buthet ni bala chuan asoi ani mi puite tho chu asum awangin sipai ten thlo an la thei chawa chung mi puite chu ven him tur an ni lain an la soi sajok chu ania chu wang chuan sipai din hun atangin CDM akalut ta jok ani ti in asoi le ani kei hi ram hangai tu zinga mi pakhat kani ve a chu wang chuan he revolution hi thinlung le ti tak zetin ka beidona
nunglam hoi to mi alovin kama chonzel don ani ti in buthet ni bala chuan a soinon le ani Military Council saina education system du lova CDM alu zirtir tu tele zirlai nu le pa te komna interview longai thla ila an ming le chen na hi thup sak vek an nia KMG media interview na an soidan chuan zirtir tu mai che pakhat chuan sikul chu an hon ti rang kaini chu kan kal lawang ti chu zirtir kan du awangin zirtu kan nia no pang zirtir kan du awangin zirtir tu kan ni ma se tu na chuan sikul kan kal lawang achan chu anni kan dodal chunga sikul kan kal ani chuan an mani lama kan tang ani ang no pangte ma khuwa atan po athalawang tuna ka soi angin thil diklo tia kan soi ngam angai democracy rama chuan president ngei po hei hi adiklo ani tia thil diklo chu kan soi ngam angai sikul head ber po athatlo chuan kan soi theina kan nei tur ani chutiang bokin no pangte po in zirtir tu te diklo na chu soi chua theina an nayang chu democracy ani tuna chuan sikul kultur an ti anga kan kal ani chuan democracy ani to lo min chang su ka soi angin tiro ti angvel lek ani ka soi ang che in tiro ka soi chu adik vek ti angvel ani chunglam atanga nor na chu tor thai ani lo kei chu engkong ma in ka kal lawang in vaya kan hil che u chu kol alo eng tan to a CDM zom zirti tu te lo tang le de ula ni tin hian har sana kan naya kei pon ka nei tho anni pon an nayang ti karing ma se kei pon ka pui thailo he har sanna hi ido ram mang u kan chak ngai karin awangin reilo te ido riang u ti in asoi ani sikul no pang nu pakhat chuan sipai te thu chuak soidon chuan karing ka ti mai achan po an lo soi to zong sipai sikul te sipai technology university medical university ti te chu an lo soi thina ma se mani kholama kan ho chuan kan pa le pu an la oma anni chuan in sipai te chuan sarkar na cheldu ni obin an soya mani khwale tuite an kap ani chuan sarkar thei engtin nge an ni ang ti in an soya chutiang bokin hetiang khopa in sumna nei lo le dan bo chia in an enkol tur school system chu lo nei mi nu le pa te chuan an fa te chu lo nei zirtir se ai an huzok don lowem ni ti hi kan ngai to ani ti in asoi CDM atel zirtir tunu pakhat chuan sipai boy zirtir na thlop hi ka du lo kei ngei po chutiang zinga seilian ka dia no pangte chu chutiang ka ishuai kan du lo tuna system thar chu no pangte tan atha a tunma angbok ani chuan hei hi chiarla hei hi changla ti hian zona a omdona hei hi adik tiringa system noya kan lo seiliana kan ngai to na te chu apingtlata chutianga pingtlat turin no pangte chu ka du lo ani chu wangin sipai zirtirna du lovin CDM a katel ani zirlai te tan sipai zirtir na chu tunma a kan lo zirtir to ang tho ani a sikul po pangai taka akal karing lo tun thlengin sikul admission ti han en kwal ila tlem te anni chu wangin azik tuak tak takin karing lo CDM zom zirtir tu zongin har sanna theu an nayang chungkua khotlang lama te po ani ang ma se ido ram samang u khwarai atana ti kan ni angin do ram sama ilung rualin itel ho zelang u ti in asoibok ani zirlai no pangpa pakhat chuan kan sia tir du chu kaini angbokin theitopin CDM tirau CDM omzia hi sarkar na thokten en chawa inzom ani lo ramchung mi zongzong te na inzom ani chu ka ngai dan ani a zirlai nei nu le pa te po in sikul lu tir tum su se anni chu thudik ti lawa chuan thildang zong ti vek chi an nia an thil ti te chu oi tur ani lo ni puilama mi zaret chuang an thi to a chu ti chung chuan interviewa kan mu angin thudik lo an soi renga an ni rin na chan tur a om lo in vain kaini angbokin CDM tirau in theina kong angzelin do dalang che u ti hi ka soi ani ti in asoi ani zirlai nu le pa te chuan tundin huna chuan rin ngamna ti chu tuman an nei lawang zirtir tu te po in CDM zoma an phusak lain CDM zom tu zirtir tu te zom jok tur ani anni om lovin eng ang zirtir tu tenen po sikul hong ma se sipai sarkar noya chuan eng ang zirtir tu te po in zirtir ma se kaini tan chuan CDM zom zirtir tu tenen toy om zongin kan fa te chu sikul kan lu tir tur ani lo tin ka soidu chu thildang kut them thiam na zirtir ro lekha thiam chawin ei amu thai ani lo thildang kut them thiam na te a oma wangin he sarkar noya chuan sikul ka da lawang kut them thiam na lam zirtir ang che ti in an soihlom bok ani khati zong kha voina chanchin thar kan ngai thak theite chu ani e